Үеһэ билиннан ағыр бүлүрүскө паром сырыта тоқтообат улбус кинигер бүгүн кыстыккар өлгөмнүк кыдамнаата халлаан турга күнүхүн 1 градус сылаас түүнүн 5 градуска тиетымныяр. Санатар болла кааспыт сылга үеһэ бүлүгө паром сырыта 6-12 күнүгер тоқтообута. Онтон быйыл күн бүгүнгө диэри 1 паром жону сергени тимир көлөрө беректен берекке тиксере турар. Көргү кудук култук тоңон турар, анан маскина хырыта билген ботунен хыры токтан турар, бары кумагына хажаллар. Иннегенен кыра маскаларга хавылан турар. Бүгүнкү күннәккә паромус хырыта чагулаханан ара токтото. Билген бу билүрүскә би паромус үрәҗәр. Ол паромут антон кахайна тон этеринен аны 3 күн хыжара болду. Бу кенеттен антон халлан тургуттан көрүyorum дебите. Семаннык быйылгы гудуманнык хылас турбусу, кону бар халлан тургуттан көрөнө сөөхаты. Хылынай боларын көддөк аэробот кайнарга тадуга төсөбүт. Быйылгыга үһү буларнан олорбут 2 белем паром хырита токтото дагы такарга белем туралды. Белейтен әттәққа руккысылар көріс суола ыраақ күржағалயாக участығынан нағыра. Онтон быйыл Вилю автодор тәрелті Ленин атының ұлысы кінатын нағыр федеральный солтылақ солынан саңа өріс солын оңыруға.